ya ta be ama male minga ta wat o te fa fe no ia lo ia ta to atu no nei ta yao so fa pe pelo ta to li faola la le kalesia Yesu Kristo ta lo fa lava ya umana atu niso ono atu lo to pa ia mo lo to maria ala le to Yesu tala e langona nias ya ta sangatu me yo finalo so vai so tanto fa soa tanto fa long foi ya ese fe au fa le nganga me le fiong pa ia le tua ala te ia tanto se talo nei ta yao after le tua lo mato toma mato wal fa mai fa nunga le nei ta yao fo after mo me alo fo leola after lo fa malolonga after mo lo tu singa ma lo kuinga o ena mato wal fa mai fa nunga le nei ta yao ya ia la va oi ia la fio e le no lo fa maoni fa stai ya after me lo nganga mo lo fa na ni asmato fa so le upu ya o modelo nganga fa man mala me lo nganga me lo fili mu mato fa longo ya mato tali tu sa me lo fina ngalo me lo wala mai lo swafa kristo mato volema wala awo toine amen. Ya ale I ko to wina le po le tua mo visin fa malo simo tanto nei taiao ya ai ya si pitole o te fia tal no atuai pa ia male malo so tato tu no samo ya ma u fo ile fa longo lungo le ya ni si fo yo fina ngalo fa loa ti ngama ya ona onisi fo yo ole hawa onga manisio fa launga la tote tala ina le ya ua veo se me fa ti nga fina ngalo nisi le fa longo ya mala fo yo pule tal fe ngai lungo le milia fa fo samo ya ma tote ta tonu ya ole fa ina umale ole milia lungo le yo ngale tua ya oi la va a faina se loto se fina ngalo uno isi fo yo o soma nisi fo yo o e fola ola to so na faya ya ma faina ya fa malu atu asu atu malu puenga o fe lava se me a faina ile ki ta fa fonga ono nisi uso o nisi tangata fol inisiala le ata ya hamaruruma o nei a vea le sema mea mafa ia a vea le upu o le milia ina ia anu le upu o le mana o le upu o le ola ia a leo se avanoa e sona abiu sai e tangata le gospel ia maona a faina ia o se langona mawalalo leo lo to wauna ia o to foi lo e langona pala vale ma i nungo ona nisi o lato ya mo perfile muele amang alo le tua ya to malato ya o le tua ya fam sinton na te fam sinoina le tangata ya ale ngang mo lunga lava le fa so lunga le o le media ina ia bless ngang ina ia fam malosi ngang ya alo ia ngang fa sio tia ia ngang le tele nisho o manisho so ya ina ia ma se file mu ya tato ya ma lo to fa mangalo ya ma tato ma file mu o le upu moni ale tua ya o se la ngono vai dea so i mari pu enga ni si po fe lava ya le anga a fo ya upu ale tunu o le lango mate tasi a fa ina ma le suau o le tala le lei o le tala le lei o le ola ia i file mu e ta tau na whanongo ai le tangata tau na tali ai le tangata ia o se whamtalanga lea ma le nganga maua ia maua ta tau le hawanoa e sta ia i ma whanongo le po le tua ta mo le ta iau ia o le
whaawawina o sau vai le ele afionga le tua le sautan loa lava yaso le topic whapea this consequences of disobedience lea o le topic whanai fi whaawau nei tai au tātou te mawhau iai o tu wao le ola le ustai man le whanongo consequences of disobedience ya nena tupu ya anta maewa ma uwal tangata le fall le angsana ya le na afaina o mai tātou ya pe tai whaftai sa iai ke liso na toi FATU le tua le whengainga ina ia sau ya na toi langa ina le tātou toi lalo ai na ala na o mai le angsana o le le ustai pe tai whape na se ata o le whiau le nei tae au whaau au pia le winga lea o le ai o le manatu au tu o le whasoa ya God is in control whapenana pule au au pe whasawa mai le tua me malawa pule le tua me mai lana pule i whetalia o le mea le pisa o le lalo langi le James salo o le talala walunga lea o le taua lea Israelu ma Palestina ua matuwa vesi solo le lalo ua matuwa popole tangata ua matua le mautonu le tele o tangata ma ua tele na fesilingia tangata le atua nisi ufai mai leanga laihela tautan tonunga o Israelu le nu o le atua e nisi wo whalongo la tuwa pia aisa ua faina Israelu a feo ye le tua where is God feo ye le tua e le tangola le tua e pui sala e aisa la me utupu ni me nu o le tua feo ye le tua pe o fesili mana le ua alanga langa le nei tangi ya ona o mea watu tupu ya amisa le nu o le tua pe o le enko le tau avatu i se faso nei taia ya God is in control e sila fia umai le tua me uma ai fo le mena leina tupu se a lava le sala edu lang vo yele itasi se taimi ua sasa yele tua lona nu se a ele itasi se taimi ua discipline yele tua lona nu le lava e umai lava le timi nei o fe siri la le tai o se la se ba fu anga mani amatang deva tele la umai timi nei ele itasi se taimi na faa tinga ina yele tu sala e bang tapte fia mata la le mtanga e kenese sufa o men amina kenese sulua fa mo te wa se atule o le kenese sulua o le tasi le tolu na ta otto ina kenese sufa le mea le covenant o le whenenga lea le tua na tuu ya aperamo ma sani ana o tato whalongo wai leno whai atu le tua aperamo tuu lo nuu tuu lenga lo tama tuu mea na a sawe alu ile nu o te whasino ya te oi mane e o le na calling o le wala au po le whenenga na osi ya aperamo ma le tua pese tato woina se ite tau a mai ai se se a foi se tala e kongeki nga il tanto autu o tu wa le ola le ustai mai le tua leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Ole whengainga osila lea, alea tua ma pero amo, tuu me umasa weal. Ma na ia iau tono le upor whengainga lea, e tolu a me tawana ta otoina tono whengainga. Ole mena te whataua le whamnianga le tua, ya pero amo o le afo o le land le no foanga no le o sakana na o le fai mo o le land le na dua
o le seed, o le fatu. Ma le tolu o le blessing. O mea la tolu le ta oto I tono le whamanianga leo, le whenenga. Mai tu sa weabi o mea manuia I oe I ele o le land, o le seed, ma le blessing. Umana o siri whenenga mana, ia lea na tu ua ma o lai na, temi na ufitu su 5 tausanga o to ina o Abraham. Na o le na man no fuai, le awa ia 𝚟𝚑𝚍. Ai tupu e lo ina le whawhitau. E whawhitau ni tupu ina. Le anga le na whaatali. Se I iei le whamoi moi o le tua. O le whanau mai ai ina le tama. Le predict pe valo ai le tua. Iei le tangata e tupu mai a Abraham. E manui ai le nuu leo Israel. Manui ai foi malu manalalang. A peta. E le e ono sa ia e Abraham. Ia le whengainga na umana ta tia. Ai, mene tupu ina. Na e ta ua le ele kenesenam ta pues fulu ma le ono. Kenese sulu ono. Ia, amoso te mi fai tau de fulu ono. Ai, na iei foi lesi, le mena tupu o le disobedience. O le mena le na tupu ele se sei. Ona ua le ono sa ia e Abraham le taimi le time frame na tua te le tua fatali ai le anga polomis ai le misterio lilo na usil fie tato anan to e mai tato titilu I le me ta o tu wa le usta le na misterio lilo to ina aya ana e fa mai o sa rai le ava Abraham ua le fa nau ia te ia sa ia te ia fo ile au na fine o le eko pito o a karalo na ingoa fa yatu fo I sa rai ia Abraham a fauta mai ea ua fina ngalo Yehova o te le whanau se I e aluane I la ua au na fine a tonu o te maua mai ai se tama ia te ia o no si sta ile Abraham e te le tala ai vai le koso o le sin ma le disobedience o le ana vatu le tala fatali ona e tasi le sit le mana oi ai te u fatali tu sa ele yo le taimi ai hoso lole fa so ina ma le sana ma le sta ile o Abraham jalu le ava ia 𝚟𝚑𝚍 ua ia faoso Abraham ina ia fa pena ona sala ina na au na fine o akara ina ia mawai se tama o ina la lena se ai le fa fitau te le fa fitau tu sana ua valus furu ono tau sanga o ai fo o Abraham ai tupu lo le mea fa na we lo tama le o Isamaeli ya fai tau yan tau sifuru ono na e malamele le story ato ale alan tau oto mai fa pena se tato o su ele pongai ai sia e awa langa le ofisili tangata fe ele tua a fai o Israel no le tua where is God but ole tua na te sila fia me God is in control le la wang sala ia a tabu o ya mina Abraham lea o se ona ole mafuanga ole se ole le ono sai o si ana va sa rai na ia fa oso ai ia Abraham fai me se le la no mafu ai ona te le fa fitau ma ua le fa tali le teime le tua ma ua fa oso ma fa tupu le ang sala ma le usi tai o Abraham le se senga o le disobedience le ma le sin le ia ma le mena tupu foi ile fato anga ye tena le na osi fe ngainga le tua ma atam ia a sa foi ngata oso ma ia Eva fa oso ya atam
le foi na pa u wale le a fo le la lo langi le sala e fa pe na fo se ata o le na feta la ile tua ma si fe ngai ma per am sa we ale fa ta ia ai sai kolosi me foi tonu lom tuo o sarai ma fa a oso e alu ia akara ina ia mose ta mai fai ai le o le fina ngalo le tua o le fina ngalo le tua e tasia le tama o le lau ele uman fola iai paua ia o tangata iai man via tolu o le land o le seed man place a le ala le consequences on mielna o le a se tu wa le usita i male anga salale na fai e apero amo talu le tina ya eva na ua tupu le anga sala ko mera tantri ile tangata o le atua o le sa osi fia ngainga ma le atua ai ina ua tole a kara le fafine e kupito le fafine nu ese o le fafine polonga sa sawe au onei a ua tusi le lima o le fafine le au o sa right mai per amo fitaria o ale na a o ia no fa oso ina ua ia tusi le lima ia Abrahamo ona ole mese se fai Abrahamo a petai o ia na mafu aina se le ala leo pe tau avatu i semana tato voa tu tilo le ponga se a o safai fa pene nu ole tu se a wa tinga ina i fa pea mana tu ele tasi se taimi na fata femo mo ave e kupito no foi mo fata la to sang toi mai toi ave tonu ile no umai na toi ave toi fata fe umai o I papa ni mo fitus futo sang toi mai tu tonu toi ava ese fo te mel malo roma ele leva fo toi avatu tonu o te silva fa val plante min toi foi toi tonu ele tasila se te ai o le pongai o name o maleanga e ele mafuanga consequences wala ia na tupu nei me uma ona o le mesese na mafua mai ai do la to luai tupu anga atam ma ila ia ele mena tupu le ala o sola le finele aka ua tuli e a ia fa oso atam fai a per amo e fai le mesese ya ave ia fai unga la me la plamo ya sa right tuli ese finena oina e mana o tian la na tuli ana to apa tuli tu ala la ngelu ma mai ya e umile fa matalanga ai se tato tulu tilona le ala wo vai lo ina ia le la fo fenga tasi ale fenga na fai ma amo a le ala ua toyo so mai ile si vai angoli pe foringa mai fa pena pe ua vai lua ina ile tamai titi lea o isama eli la família angelu toi foi o ele na ankara toi foi alo e fa ma wala alo fa to ese lo ai foi mai ankara ele ia ina e sa right le acta le fete na inga tele ia consequences na tupu I talu le ustai o apero amo ile fenga le tua consequences more sin separation with God sin disobey God's will le consequences lo na lua o le hatred ua fet tupua ile ino apero amo ya Sara ya akara ua amata ona fe famasinoa le si vai ia ua pro kai le covenant ua malepe na fe ngai na os etasia le ala tala I malele angelu ua faia akal ile fa matalanga tonu an mata upuna na lo pe ua toi faia ma se si fe ngai le tua ia akara malanta matalu le sala malele tua le angelu ia e foi lo matai ma e fa ma wala no atu ia te ia
o te matua whātoa tele ina na whanau, e le mawhai lava o na whaitawina, ua toa tele. Ala foi sa saunoa le tua i Abraham, o te matua whātoa tele ina na whanau, pe leo neone ma whetua le tam. A levo utoi whetalai le tua i ia a kara ma samai. O te matua whātoa tele ina. Rono inga, ua lua siit. O le si te tasi o ol whanau a isa ako le. Tala noa iai le winga le whamsauanga le tua. A lea la ua toi maua le si sit, ua maua le si tupu anga i o le nu. Talu le anga sala a Abraham. Ua le lava ono sai sarai e whaatali i le teimia le tua. Ua le lava ono sai pe te Abraham le tuina nau. Ma vai ingo le tuina nau. Ua le whaatari le teimia le tua. Lea la tupu mai kama le sa mai. Lea la ua toi fola fo iere si va enga le folanga. O te matua whātoa tele ina la whanau e le mawhai lava ona whaitawina ua tō tele a wā ua whaafofonga ina i ovalau e whai o ia matangata e tusa ma le asini o le vau e whai tangata uma mona fili e whai o ia ma fili o tangata uma oka e se kere ngei. For the Lord has heard your misery. He will be a one donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's against him. He will live in hostility towards all his brothers. E mau fo yo ia, I luma ona uso uma. Wa tau mau mai e te tafa so nei tai au. Le la wa lua ia va engole. O fulfulanga o covenant na ave ya Abraham paua na covenant na mana oile tua a taluaile le usita i taluaile nga sala taluaile me se ua tupu i le tangata le Abraham malana wa le ala usa wale tama se le tama le fine polong sa le mana ole tua e vai lua ya le ofemele tua ele le angel o te whaatoa tele ina lo nu. Tele ni se la tupu mai a te oi ai peta. Pe ia i la tau o le asini le vau. E whai la tau ma fili o le lalolang. E itangia uma foi o tau e tangata uma le lalolang. Wa tau mo mai a kawanan sielu. Le alalia. Te a mai ale melia. Kia tato mawhawhau. God is in control. Ai na ala na tupu nei whawhita au le nua le tua. Ave au mai, ona ole le usita i lava. O lo lato tupu anga apera amo. Whalata mai le a fo ili mele le utupu temi le. Se tau tali le fesili e tangata e fesili ai sala e lucia. Consequences sa wo o ya sala elu talu alo lato le falongo mele le sita tato va aila le ifamanianga ye todo sa tu ele tu ele ilana o singa fe ngainga ma Abraham le amatanga le wo involve le wo include tai ton matangata e tu punga ma ya tamal fingi polonga ya Isamael ato tu tilo tono le le na tofa le tua mor fa na o Isaac ala mai Isaac o Jacob sa we fa pena le wo ye tonu mal fa na o Isamael to te lor mena le tau le ya tamane ale tau le fa nei o le tau ya tau ye fa pe mo me o kase o tau songa e uso tama e tasi le la tama ese la tina o Isaac ma Isamaeli tasilla tamawa Abraham o tinala o Isaac o Sarai o tinala o tamal fin polonga Isamaeli o akara le tu punga ma ye tangata le ma ye au alapi ya tele au Islam la Muslim e tu punga ma ile tama aka kikira la fan ma fofa
so le taua tau songa o le taua uso o le tauinga ai sa me fe ai ngai fa pengenge uso e le fa pese fe ai ngai ni uso pe fa isa fa nga uso le ngai le pelo le tua a le na o fai taua tua le fam talanga le na le fe upo le fengenga na ave ia Samaeli ma upo le fengenga na ave ia Abrahamo o e tupunga mai a Samaeli e fai mafili o le narolangi e itangia o e te nofo i luma fai mafili ono uso e o mai le taimine e le i fe aina le alava o ia le i fe alfan o le a fe aina o leva na tau mai le amatau o mai taimine i sea la le leilo tātou lo ma se tātou toi mana tua le whama mawhaina le upure o consequences o le whiriwhiringa se sena whai ua whaina mai ai whanau o whanau o le whai unga se sena whai ua te lelo na whaina e mesea le vama le tua le alawa velu ina le blessing le len sa tu una tangata lava tu punga mai ya sako mai lola to mai ya sako Abraham sako Jacob ale wa in mai le wa to tilo to no Jerusalem le lo ko kele tangata e tu punga mai ya Ismaeli le wala to va pe wo control e kamai le len ale len sa fa mo fana wa Abraham sako le ala whainga tāna le tau le te mine. Le uto e whaasanga tau mai tamai. Sea lau te fia maua le le. Lua le pride la tau. Wa e whi mei tangata ia. O la tau e ona le. Leanga la tau e matua la tau tupuanga. O la tau tupuanga isa maeli. E matua isa maeli ia isa ako. Tangata Israel po tius. E matua isa. Leanga na mua ona isa maeli. Sole o le valu ono tau sanga Abraham fa na waisa mai tau mo mai au se lau tau sanga Abraham to fa na usa no wingo o le se fulu fa tau sanga o tamale o Ismaeli e to fa na mai sa e matu lele sa o le fi na mai tanga ia alapi man fa na o punga mai Ismaeli o la to yo ngale o mel la to tama ia apetai pat e le ola tau e ana le whengainga. O le whengainga sao ana osi e le tua o Abrahamo. A wala na laki la tau mau maitonu. Ona o le leo usi tai o Abrahamo. Nau mamala mau matatou. Ai ala na tau whama mafa. O tu wā o le ola leo usi tai. Pe ana usi tai Abrahamo. Pe ana whaatali le taimia le tua sa raima Abrahamo. Se manu, he reise me tupu. Lea pe amale to se furu fani tau sanga e fa tali e la ua fa nau lo isako ia on fulfill le covenant le ima se fa lave fa nau ia la wala pi wo tau mo meta to consequences wala na tinga ina fa nau Israel wala na vai lo ina le land wala na vai lo ina ia le tupuanga o le nu o le tua wana na whawala wale ia blessing ona o tu wale le usita i Abraham ona le anga sala na fia i le rato tama lana le eo o mali te minei le wha na ia le anga na mele tua pe i o tau whanau a sini le vau whanau lia tangata alapi whanau e fai o tau ma fili ke lo ili tau whamatala ina le name so se mea e tau tu vai e tangata e o mai alapi ma tangata e lo tu punga mai ke o tato feita e o tangata umale la lona ua feita o mai i a te lo e o ane a tangata alapi le tutu fatasi e tutu fatasi sapota ia le la tau le vaenga le Palestina pe yo se atalia maluta to lo uma le history ma le mele tupu ai o le mele te fie FATU o le leu sitai o le leanga le mele le leu sitai ma le se le amatanga
awa pe ana usi tai pe per amma ono sai fatali te mire le pe ato se full fan to sanga fa nau lo na tali ele ai se beves ele ai se si ele se fa nau e tonu i na o fa nau a per amma isa ako yako a ua te le la fain ona ole anga sala malele usi tai o a per amma malana va man io vode e si vuoi ancora ma soli se sto in opera amo non le ava fai scafa se me le finiste se a camu na ave le fengainga ale tua ono eva ino saunga que sauia eva sa vuole le che apollo so ya sa rai ya per amo se coi ma per amo le la tu puoi fare tonu ile nu ol folfola e na lua seats o le seat mai a per amo ia isa ako ma le seat mai a isa mai le la ku pu fe ngai ngai ko i to mo me na tato le la pride mai la to mai o le lena to e te tauna no foi a to le lena fa na o isa mai le anga o la to e matua la to toma ya sa was full fata usanga maku ai isa mai ngai lo ole tamo isa ako le ala foi fina mai o le fengainga le tua mo Abrahamo malan fana ya Isaac le tana no al fispaia ole fengainga sa o le tua mo le nanu e tu punga mai ya Isaac mai Jacob ele o la ver fengainga mai le tama ale fa fine polonga le ala le vesia ni le ala na le fitawa ye ni ya tatia ia la ni na taua ai ala no fai atu o le leanga o le mea o le leu sita consequences of disobedience e le ngata le nao asa ye fori si fatonunga le tuana ave ne nu tai o ne nu ale na ave e pito to e mai to fa foi o ti le va o te le sala consequences al leu sita a ila tona fa yai Mose Joshua ma oe process le leni kana ye foi tala le tu no fa yai na na fa yai na ya la tona pa si le tu si na na te nome fitu al tasi la e ele ono na e foi ele fa matalanga ale tua no fai ai na foi ele fa ele sauna ale tua no fai ai na ina ia usitai apitai sole ele usitai foi ia tai tanga tali no ina o to sala to le usitai me ia fa to nungal na le tua le la u tama fai tau atu le tala le sau noanga le tu ina o sa uni o tutu melele le fionga le tu al polo inga o tu la fono fetalai e tu ele tua ya o atu ya tu ina yo tu faia yo tu matawi le tua e tau sisi ya to e malo watali le nei fai po to Israel lue ia e falong long ma ia e tausi ai fai na ia man via ai oi ia e ole ta po fitu fa man mole a fao ina oi ova lo tua le nu ole a e alu ia e fai ma oi a tu lia foi e ia o nu e tele eu numa o sa he team sa que se o sa amoni ma sa kanana sa perse ma sa iti a toa ma sa yepse o nu e fitu e sili o na to tele male malo lo sia te oe a tu ina mai la to ia te oe e Jehova lo tua e te fasia i la to ia e matua fa umatia lava i la to aua e te osi se whengainga mai la to aua fo ia te alofa ia te i la to ma inga le covenant ole whengainga na whaia le tua
ma tupulanga ia la sauni o tonu kanana mantua le si rest uma le nu na oti uma le vau talu le usta la toia la sauni o kanana e o tau le taua e o fasioti uma ia ai e fitu manu te tele fitu mana ia le timana ina le tua wa ioto aua ne ioto wa lo rofa i se tasi la to uma fasioti uma lava aua nei faola se tangata etas ki lia ia le fatonunga manino ia le fatonunga ai almen tupu ai watu foi tangata le luna o ele fa longo foi disobey God's command na watu foi le wori ia wa ole fina ngalo le tu awoni fino foa ia to fana awoni fino foa ia to fana ai watu le nu foi le tu watu foi solid upo le venge wa la to maia va la tu fana u tene au le yo sakana na le ana le na oi na foi le simena breaker foi le kaune sign of disobedience ole le fa longo le mena mana o le tua o le alme utu ua mix up ia le toto tangata i utaia ma tangata nu esi ua le sitai o le alme ne tupu na matua i anga sala umalinu ala na mulmuli ane ona fa sala ina le mfa ta fe ma ave sakana na oi papernia e uia ina lato mawale le no sakana na apeta o le wei ma fatu o le wei ma tangata esi ai mana tua le tala le tua le matanga ya peram sa fola ye le tua mena tol o le fatu o le sito le tupunga o le len mo o to o manuia o mala ye le swasusu male meni mo o to ai la me o tupu la to le maua me ia ua maua a ua afa ai se talo le si ta FATU fasioti uma tangata ia na la tu fasao ina tangata na wala me ele to sare tu tangata na o mai ai le fina tato la men tupu muni ya o tu wale le usita o mai ya ne pukane sama papernia ave uma fa polonga mo le fitus fuluta sanga ya a mai lunga ya suria ave Israel lesi se fulu tu ainga pito ilu ave fa polonga ilunga ai ave le tu ainga ilu yu tampenya mina fa polonga i lalu i ya papel ni mo fitus futa sam ese le telo men fa ui le tu consequences of disobedience ai te lo o to sa mo le taia auto tono na me uma e a fi ya le lo fo le tu lo no the grace of God pole unconditional love le tua ilona tangata God is in control ave e kupito sa le tua na sefe le tua men fasa la tu sa a mai le vafa polonga sa le tua ave tonu kanana sa le tua e ui na fa ui to tonu o me fa ta matinga na toi ave foi papernia ai sa le tua na toi fa foi me foi le pule le tua nei vote mi to ave sei na wa le malo Roma sa le tua na toi fa foi ma to te le tato le fa na discipline ma ave fa ta fe ma ave fa polong ai loto ia le lofo le tu ilono no God is so faithful in his covenant or his promises so God is a covenant keeping e kipe le tua e le pelo le tua tato tilo lala na va tato tilo il relationship il fellowship le tua ma ona tangata e uile le sitai ma fa no tama sala ma se ai sa ya le tua le overall le maftanga le tua ma no fengen tua sa process pole fengalen faye le tua anga sala le no fa sala le tua fa fonga le tua la tautangi la vea le tua process le na le tua sa fa ta milo le no sin punished and saved sin punished saved vai tato le tua le God is in control
e ui ai le leanga o tangata, e ui le leanga lona nu. Sa whaonga e le atua, isi tangata e le talitoni e peo papelnia, ma isi nu o asuria e le talitoni e te ia. Whai mato o lona ita e sasai, discipline. Le alai o mai ia le taimile. O le alava fitau ia, le nu o le atua ma whawhita audi. Le alana e tali e nisi visili fe e le atua. Wa kia i e le atua lona nu. Ua le alofa e le atua ia Israel. No. O lai sila fie uma e le atua mea. O lai alau e le atua mea tutupu. But e le o mawhai o na tu la fua ina e le atua lona nu o Israel. Toti tilo i tono le lai. Jerusalem. Lai kau au kafa. Lai tau i pito i tua o Israel. E le io o ase tau e to tono le ai pa ia. Tu te lo to o le taimia e io o e los fainga i to tono i Jerusalem le ai pa ia. O ina loa o le a te le lo le tu la i me lo le tua. O ina tato te lo ai o le a tu me lo le tua e control. Ma o le i ungale na o le tua. Nono winga peo me tupu pe fua to tono le ai le Jerusalem. Israel le fai ai. To vai o to le mai uma le wala pi lenga mai. Le wa ko ia ka i si o kui. Le ma se o so no oso i to to. God is in control. Le man manama le tua. Le o tato te popole le nei tai. O tato te atu vale. God is in control. A misa le tau ni no le. Sia mea lava si le fia le tua whaatanga le tua. God allows consequences because of disobedience. E ese le polonga ese le tinga ina le journey Israel. E sea le anga na vatu le tua le me manuia. Ai le usita ia, ai le le alofa le tua. Le si mea tato te loi i le relationship le tua malona. Tu salava pe si la fia le tua o Israelu o langa chosen po Israelites on chosen people po langa o le aina e filifilina. E le na ai lalo le disciplina le tua. Anga sala matua sasa. A matua disciplina le tua le nu. Te le tangata na feoti. Feoti ai o ia kupito feoti le vau. E te le tangata na oti le pet. O ina tatou te loa. God is a righteous God. E le va pea a sala e lu mona i fifilia pea ang sala na sefedea. Ai fa sala ngau nu esi. No. God is so faithful. He's a righteous God. He's a holy God. He hates sin and he punishes sin. O le man nei ai o le cheni le Israel manu. E o mai ai tau le tupu temine. Tato te toi tilo iai. I le mea e tau o le nature le tuole tato te tapua iai. He's a righteous God. He's a faithful God. He's God of love. He has wrath. E ele to sa le tua. He hates sin. Pelanta tilo e consequences of sin and disobedience. Po le ala vale lo fa le tua le no lu tangata na fa yo atam. A ina wo se mang sala. Na fa sala le tua. Le ale lo fa le tua ya Abraham na ye fili faima. A ina wo se na fa sala le tua fa nau yo o mela. La le tato te loan. O le tua e o si fengai. O le tua to si fengai. A o le tua fo ye to sa pe a sobe le tangata fengai. La lea o tato va ai a Israel. Le telo me na fa ui me lea yo o mai ante mine. A te lo e iai fo i umatu na tu pulanga. E iai fo le teimi ina wo mai fengai fo. So le tu lai me fo isi tu pulanga. E le usi ta i lava le tua. Mana tua tatou le fengai fo. Teimi na fa sa tau roi te viso. Ina uta i ta ia tu lumo fa misinu. Mai leo Pilato e mama mal toto le tangata. E le se me sala le tangata.
na mai le pa fano ina ni me se me sala te te lo tanga to le nu le Israel la to wa yang fono mai te tala mai pa rapa fa sa tau no ya Yesu ma ia lunga ya matou fa na le toto le na tangata se te fa no le alanga tangata le nu tangata tu punga mai lava I fa na le a Isaako Jakopo ia langa le wa mix up fatas toto tangata le wa mai mal fa na wa sa mai ia pe na foi mal fa na wa Esau e toma le wa ala langa tatana mai parapa a mai pangkanga makfifi pangkama a vatule no mato mesia na fa sato a ia lunga ya mako ma ulu mato fa na le toto le na tangata te lo e Samuel ta sinna kes e lo tangata Israel le consequences o la to le sta o la to no fo no ye lunga o le asa va ele Israel ma sa ne toto ta si mai pepe o feoti pepe o ti ta mai tia onga e ta te misia lo fatalo fai nei tau ai sa e ai me ta le consequences le la ta te lo FATU e le fa pe fenga ta le ton ta ofi ma fa ola ia pepe ma to mai e fai le ton ho por fana fai le ton ta ofi pe fa se meu o lo keki ina ia sefe umatamiti matangata o le nuu o Israel ai sea ua le tadi le tuena le anga o la to tama o la to tupulanga mo na alalanga tatala mai pa rapa fa sa tau Yesu ia lunga ya matou maulu a matou fa na le toto le na tangata wa ai tatou I le tala wa fai ai ngalo e ai consequences e ai tuwa le ala tatou va ai male rofa ele la lava masa le anga o la tou ana tangi ia te ele toto Yesu nunga ulo ma ai le uma le rofa le tuelo nanu ai e ui na allow me ia tutupu consequences I tutono le nu na mata maya ele ulua se mai Abraham sa une o tutono le usita I foi ina wo umata tu puranga fa sa tau Yesu na sawere ta pena le la va I mal fartang so le ai le usita ila le ala le a tato tilo le ele proclame le tua le temine e in ora uma proclame le tua e teme alawa le tua trials e savali ele tangata e teme e ui e tato consequences tato tala noa pele nu le tua le anga wa tele tangata le fesili e o tangata e le tonu e o tangata fini o Israel la te la ngona la vo Israel le nu le tua e pi e o tofo vole to vai le pawa la Israel temine to vai ile ata mai la Israel temine sia ona la ile tua lai ile malo le tua to masale ai o le holy city Jerusalem to vai malo le tua e se ya le ma se si o sono o fa ia Samuel nei tai au wa o tau no ala titi ia vaenga o le vaenga le fi fa mafa ina ia mai se fe au motato what happen ya sala eluma le la to relationship male tu wa le usita I male ang sala wa laina polonga wa laina se masawa tu tonu isi tangata mafua mai la to matua mafua mai le ang sala mafua mai le fa longo male le usita le a o sala elu ai ma le tua o le nuna fili le tua e le o la fo ina le tua e le o tua uno ina le tua o lo fa pena na disciplina le tua ma na ia le ne fui am no tato tilo ai how about your relationship with God tatia ia le va Israelu ma Palestina ma Hamas ma la to umala ma le walapi le anga o lo to tono le plan le tua me ia ai fa la talata ma ia se fe au motato
Halata mai le fe au le mo tatou. Avai will happen, consequences, avai will happen, trials, avai will happen, problems here yo. Na fesili le aisia mafua ona o le usita I le tua. Mara for na halata mai tatou. We already have a covenant with God through Jesus Christ. Wa man tatou si fe ngainga. Tatele yo si fe ngainga me le tua ni land, mani seed, mani place. Tatu os whengainga male tua e ala ilona alo Yesu Kiriso. Na au mai e to tongi tāna sala. O le whengainga whau. Awa ia set us free from bondage of sin and death. Whengainga le na tamwhala talata mai. Lea tātou te tau. Male tātou wali. E waka kau ale taua whale nganga. O ne o tātou popole, tālo whaia I Saraelu, a lofa oe ia oe manau taua. Iei fwere tātou taua leanga, a tātou le usitai mea wa mai e a fwoi control ai tātou fwoi taua. Iei fwere le consequences, leanga o lo tātou wola le lalo langi ang sala. A whaina ang sala le nuu, whai sa le whalonga le nuu. Iei fwere te meo mai a tātou. Le o mana osi lo whengai ngā male atua. E ala ma liuma le toe tu o Keriso. Lona toto le nana tangi ei oe palasi lunga lako, la e palasi ei. A lona toto na mailunga e tātou o lona lofa tunoa. A le wa ola I kako, o lea e blessa I tātou. Lona winga o vaenga na, o vaenga na folfolangan whaia Abraham le seed, le land, ma le blessing. Te loi, ie fwimbi mena e tolu whale nganga ia tātou. Ua ia te oele si te o le ainga le tua. Pe a whanau fwowina ia Keriso. Ua vea oe mawhatu I to tono le ainga le tua. O le land. E ia ino so tanga le land le na. Le land la Yerusalema. Me le mongo olive. Nanga tala tu spaya tu se matayo. Pe a to e fio mai Keriso ma le kalesia. Ona tu le nunga le mongo olive. Ona vai lua ina le mongo olive. Ona tu fatase le na whanau. A le tua. Nu ese fatasi matangata iutaya. Le whaia tu ua participate tātou nu ese I le land. Ua ia tātou le fatu o tātou le seed. O le a inga o Keriso fatasi matangata la. Ua ia tātou blessing o le langi. Mea ia tolu na taoto le whengainga na ave Abraham mono nanu. Ai na whaina ona le leusita I Abraham. Ma ona tangata. Lea fo ila ua whaasalafa mai le manuia leo. Tasia tangata na mea manuia leo. O Yesu Keriso. E ala le tātou salamom whatua tua matalia o ia. Ona e maua leo manuia ia. O oe le sit, oe le whatua le ainga le tua. Oe le suli tama whai. E leo tā oni suli moni le ainga le tua. Le mele tala tu spaya o tātou o tama whai. O tātou la le vine vau o salamai. Ma o whapi I le vine whanua. Wa ai tā ua sa mo. Le tangata nu esi. Ta tia o e whalakalaka mai wheau. E salamai ai o nei manuia. Ua tā maua ia Keriso Yesu. E iei lau pāta. Nala na need to pray for Jerusalem. E te leo I loa o ina e wha atoa le whatuina. E toi fio mai Keriso. Mo le wha atoa ina le whatuina o lono mano. A o ina tātou le fionga le tua. O lona fio mai le whanua le au mai lalo nei. E iau masi tia le kalisia na ave lea le langi. Wani monimo. Ia o lona toi fio whanua mai. Pe a uma pupo ngā I tau sanga fitu e hifi mai malo nge ye le whanonga le tua. Ona fio mai le Keriso ma le au pa ia mai e ma oe. Tātou tu vai pe a tu Keriso le mongo olive no vai nuina lea. O ina o le a ye le Jerusalema fau. Tu sa ma le fionga le tua. Mei ta oto vata se le o le rukoma le mamoi. Le a ta oto mai sifo mai sae mai matu mai sa. Wa en taito a koe makako ngu ese. O le taimi nei nu ese. Ke fiano le nu ese. Va ilo taua.
Au ke popolo I kaua la. Langa lai control le tua. Lai sila fia le tua. O le tua fo le tali o taua na. Ai va ai lo taua whanenganga. Na te tau le au malpo au malpo. Le anga e whaia inga le kaua whanenganga. Lai e consequences. E alanka ku whaia inga le kaua whanenganga. O le mea lea ta o le sin. O le angasala ma le le usi ta. Disobedience. Lono winga o le consequences o le ka kaua e ka whaia inga le angasala ma le ola le usi ka. O lea, ia. Tal notus pa ia se oli. O le paafi e whawawau. E whaasala ai ta ua. Pe a ka whaia. Pe a ta whaia le taua le whanenganga. Le ia worry lo taua. Ia worry lo show. Ina ne I o mai le por kalamea le tua. Ai ale tangata a foi success. Ai ale tangata manu mano. Au le tu mau e whaola ina le aronuinga. O e le tangata taua le tua. Oe ma. O fili le tua e whaiei le taua. O iei mea tau. O iei o ftau. Ma ta ola I lona fionga. Ta te ere anga sala ma le leo si tai. Le anga a ta manu malo I mena. Pe a saulu ta tai au. O le langi lo ta whangoi moi. O le ola e whawawau lo tata. O le pale lo taui. Reward. Pe a e manu malo le taua le na. Le lea ona nei mamafa lau whalongo ma lo popole le taua ia Israel. Ka kia Israelu lo iai le tua. Ai fa salafa mai fa lata mai. Le fe au fale nganga ya oe le FATU tu le Samoa. Tato umalawa. O te famisi no for this tangata lana taua. Va ai ya oe worry about your soul. Ai oe lo taua. Po wa mai lo taua. Tau ia manu malo vai of tau ato tore. Feso yo no na ia na tango ta to tui jamana. Ina ia ta manu malo le taua le. Ta manu malo le taua le. Aluka ua si kianga ava ese atu ta ua. Ia ai o malito sao le tua. To te lo e pirioka le o persecution, tribulation. 7 years of tribulation. Ai tanga o vai tu suffering all makau kia. Ia foi isi kaua. Ia le kaua koku mama koku mo isi kaua. E makua ole a makua. Fa umatia ole a ngai mala langi Israel. Ma ia te mele a sungu mai le tua le lalo langi le ne. Le au tatu ele lalo langi ia. Se ale la ngale lalo langi pe tato mau le ola. Le la patai pe tato ke riso. Ya ne tato wama tato va taua falenga. Ai tato popole yo. Le ai o la ia le tua I lona nu. Si la fia le tua me uma si la fia le tua le unga. Si la fia le tua le result. Ai o le taua e fia fama mafa ni tai our spiritual war, our spiritual battle. Fight the good fight of the Lord. Mo le li tatou tau le taua. Le anga iai consequences. Pe a kako whaia inga, pe a kako solomuli, pe a kako whawaiwai. Ia ne na. Iai tuwa. O tuwa, o le mai se ori. O tuwa, ma whaingata, o le whaia inga, le taua whalenganga ma le toilaro. Ia ar kui ia koe whamei I le o te lei loa oi alu ese I le mea o iai tau whaitangia we ma le lili vau nifu. Ai a pe a ta manu mano. Ia ame le sitianga. E wha pale le pale. E wha ofu le ofu. O le ami e tonu. Ma futa whatasi ma ia e whawawau. Consequences of obedience. E iai voi. Consequences of disobedience. Ta ua le ustai. E le ka ua le whalongo. Ma le uskai a ka ua le whalongo mwhai. E le si mana tu fia ta whata ua I nani. The relationship le tua a pero amo malona no.
o le awhaina o tangata le ainga ma le nuu i le mea ta o le whai o le whiriwhiringa se. Rang ti sise, le mea le na tupu le fōli a tamu mai. Rang ti sise na whai e ewa ti sise na whai a tamu consequences safa o mai kako. Yo ka whangau le whangau mau. Furugi blood spring ma ka whangau le mea tole sinful nature. Wa ai tātou i le tū wahare le yanga le mea whiriwhiringa se. Aia ia pero amo se le whiriwhiringa whai e sarai se le whiriwhiringa na whanongo iai a pero amo wa whaina lan whanau e o maritimi nei la e a wheta wai whanau aran whanau hele i maua se whirewu whiita ngā i le loto whamangalo se a consequences because of wrong decision whapena fo i oe le ainga oe tangata whatutua Famalosi. Telekevisiano wa matan tau whawaiwai. Ono sai. Tatou lava whaatali le taimi le tua. Se ale me manai. Waran tupu whawhi kauri leo. Wale whaatali a proamo ma sa rai le taimi le tua. Pe amari toi se fulu wha ni tau sanga. Whanau i sa ako. Wale lava leo sai tuna nau le ansa. Se sere whiriwhiringa. Ma fua ina ki maku tangata ai o kia koe mal plan divine plan ale tua e le skef shano wa mata na le to ton wina wa fiu fatali te mi sa wike visto ye e siano fa malosi Jesus' coming is very sure and certain, but the time is unsure. The time of his coming is uncertain. Even Yesu le lo angelu po ai lava na te le lo te mina lo no te malava fa tali male ono sai ke wea bese lo fiu fakali ai wai oi popo nga mo fangata parents e ke mi fai ka ko fai un se kau ku nga le fia te mal fai au mai fa ma vai ka ko ngofo ko ele marki nga mal fa le metu te to ya pa tu le ste mi wo mo musumo ya nga lo to bo mana fa na uto yo se lo feeling of fai ye ta ye me fa pena ma fo le pe sa o feeling ala fai le anga e consequences of disobeying te to fiu to fe atu lo to mana fa na ta to voleli wa maka on fa vai ma fu ma ya ta o to ma se la ta feeling o sa I me ki nga se nga venga ya fa fi ta uli apena foi tinara to e te me ya lo fa na ta o fila to no fa ta ma lo se ave lotu ta wana we ave lele o tele me mana na ia ti apolo vali mai fato sina o se to ai filinga tato kia ye mele loku da sa ya na se fa mena to pule ao ele la lo sa ya ai owning a wrong decision leads you into curse. Make a wise and right decision and wait in God's time. Fatali le te mele tua. E pe ke fiu fakari pe. Wa yo te pe yo tau po vale. Fatali ka ko le lo moi. Le lavar suau. Fatali tau po pot. Fatali to e mais suau fatali. Afena mai suau. Se ano fa longo le upore tua. E mai ele upore tua e utu ai fale nganga oi. Fatali le nganga pa ia fa tonu fola. Tatu fatali. Ya masa o tanto feeling fai ina ia manuia na tato fana. Lau feeling as lei e manuia ai lau fana. Lau feeling as sen fai ya faina. Wa faina ato Israelu manu mai tu punga me ala to. Ono mistake na mata mai lava e lo na to tama.
ina ua le lava le ona sa'i fatali le taimi le tua whanau mai isi whanau ua aki le te le whawhitau di ona ua le usitai ua na whenofo ai ma tangata sa le mana o le tua tangata nu ese ia a ua whai ale loto tangata le la e o mea le taimi le o lo tisi pele na ma whaasala le tua ai e a lofa pe le tua ia o se whamalo sina nei vai tau ia loto tele on sai o tatou te poli don't worry me wa tupu lalangi o le lalolangi e le to ia ngai se file mu ala tu spaia ua ngai le lalolangi tupu tele le mi o le anga le mana mi ele watch out be alert be prepared get ready te lava enko ui me yerki apolo te enko sa waifa so soma ma vai vainga be strong and be courageous in the Lord be watchful makala tala le vai mai ai sui so yo to mataala matatalo ina ne yo o mai fa so songa ya to anga le to anga le fon tatalo ma ia tatu sa ili le tua marona fina ya le fa tua ele au tau ke viso ya tau mole on malo le langi ya tato tele tau mari tangata ya ero tato tau mari me fai pule le vani minimo fa malosi on sai tangato mai o tau ato toa fa nganga ya tato te tau ai ole fa malosi ne yaso e yai tu wa le le usta e yai fo i tu wa le usta mana ia tato usta ya tato mau le blessing ya le seed melene a tato le usta ele fai on tato ena tono manuia ia o le malo le tua e whawawau a uni ngalo mana tua ta fasoa God is in control me uma wa tupu le temi nei le se mea ene ne fursi fanga le tua oro pule au olo fasoa mai le tua me uma lava au ale mea tato fatali ele temi le tua via tele la savalinga ma tau fa ngang ya via lo ma ta tu le tua talo moni no le tua ya ele fa pe o tia ele tua lo fa pe le tua lo no ya ai au mai sa onga na au mo ta to ni as on sai lo tele fa malosi ya ma ia ta mo e pe wala ta ona e au le tini tato fai le talo faftai le tua ne foi tai au ma tu toi mata i tua le fenga tuai i le o singa fenga ma Abraham na ma fua lava ona le tau no success au fulfulanga ya ona le ang sala male le usitai ma ya sarai ya Abraham ya na o mai ai nisi ma ofi mai tonu ya ma fai nai le fengainga na umana e failo e manuia ai na o Israelu ia le rie aftai wa o matou le mea tau le loto le sustai man le falongo manang sam ia matou titilo i tu wa consequences o le na mea lava lea e fai malu tau ia matou fengainga umana o si maoi ala ia ke riso ia matou sava vali male ustai male on sai matou fatali lo taimi le ala male aso mal temi te firma ye o mana e failo mo e matou le loto tele male on sai fatali pete tuai mai pete vave mai o lo yai manuia le tua ya manuia le fa fonga ni aso ia le fa no yai foi nganga tau fa vai ma fai se filinga se sola ese ma oi ya awane i manu malo ona lo ngona ma fa toi foi mai le tua ye foi nisi wo ese to fo i mai ya to e manu mo la no ma to fata talia to ai le tu lo to si mai manu ia lo fiong pa ia fa dai fe tala mai tai nga pa ia fa manu ia ma to fa mangalo ma to no lo swa fo Yesu amen ya se fo mai manu ia ava fonga sa mo ni aso go mai nga se la fa nga le tua manu ia le weekend ya ma tato wo malotu amanu ia tele le tua
ia nei taiao si faasisilaga le titi lea pe ai ia se au talufou o lo ia le program faevangelia le youth rally ia le ausikifisiano e faia i le 5 Mascot Avenue i Mangele 56 Mascot Avenue i Mangele ia po taiao i le fitu le fiafi failauga o le susunga ia siakimotu so sumai tatou faalogologo toi maua si faamalo si falegaga mai ai se agaga lo saʻili ani agaga mo le malo le atua e lē mo le lotu ae mo le malo le atua ia manuia Samoa faafetai le faataga o le tagata i tono o lou maota ma lau tavale ia me se lau telefoni faamanuia tele le atua faamagalo le auauna o le Iesu amene. Patalo fatu i lau mai moanga Samoa e nei tu lau le aso. Io paia fale tala le lei, io mamalu fale tunu u tainane o mamalu fale malo. Au le nei fa manuianga e fa singotonu lava i le nei fa la poputonga po le nei company fou ua fatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le wha moe lātou te tāpena ina, tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa, ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa, ai me se ai e fito i tonu la lātou o nanga i le nuupa ia i Usalema po Israelu. Verne ia vano tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le uatea po la taiva fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e momoli e tuai wha manuianga i la o tau tau ma whainga. O Yerusalema, po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua ma o i e tau nuu ma i aituli inga o le lalolangi i le tala whasolopito. Ma o te matua i o lango ina la o tau tau ma whainga. Ina ia manuia ma maua i lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa i le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma i le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Iesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nuupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia i le tausanga ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanu i atu le tau mawhainga a i lato uma o e o la atau aveina ma puleina ma whaafoeina le Alia Tours ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoi le atua ma i o tau manatua o lo o iai le whea ngainga Samoa ma Yerusalema le nupa ia. Whengai ngā lea tua au te whamanuia ia i lātou e whamanuia i lonu. Mai au te whamalaia fo ia i lātou o e whetu i lonu. Yerusalema i oi mata o le tua i le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola i le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga i lātou na whaatau nuu ina le malanga i kanana. Ia manuia lau tau wha moe, Alia Tours, ma ia alofangia le tua, ia whaatau nuu fuafanga uma, wa utau tāpenanga ina i le nei au nanga tāua. Wha manuia le tua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Alia Tours and the people involved, the management, the administrators,
and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, 𝚗𝗟𝚘𝚎𝚘 tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. 𝚗𝗟𝚘𝚘 Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders, to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with 𝚗𝗟𝚘𝚘 Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, 𝚗𝚙𝚢 הבאה בירושלים. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚪, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country, and I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.